nomkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta hi khalela ku i mani a nga wina December ka ti-iTunes or online and overall. I think it's fair enough to say that. Yeah, so of course namuntlha ta hi khalela Benel president loyi nga ta hi kha hi n'wi linka na Mr Post. Yeah, so as you can see, if you can search South African iTunes top albums ka siku ra namuntlha ku nga ti 18 December. I almost date le henhla na make sure ku leswiwa because this is the official video. My one it's in 18 December la if you can search. Yeah, so if you can search and figure ngena ka this first link, as you can see le yona reliable yona le ai and ku itirhiseni even ro nkhanda the video ta Mr Post. Lo ni fika zoom la ni fika kuma ku boom. But the president eka number 1. I think yin'we ya ti-error ni ndleni ka video ya Mr Post link a yi nga vonaki le henhla, so na ku make sure ku before nzuma in ngopfu la link ya tikomba ma yo link ya tikomba le henhla yi tsariwa keyword ma swona se swi swa refresh ma xi refresh lexi xi le ku refreshing ma swona lexi xi refreshing, so clearly ni ka browser leswi ni zama ku mi komba swona leswi se a zuma hi leswi Benel the president leyi yi le ka number 1. Mahala ku yini a wu fiki njhenjhe la ku na ti-album to tala ti nga uploadiwa a wu fiki njhenjhe ka number 1 mani kuma yini yi le ka number 1. It's very very clear. Calvin Momo ile ka number 2 mangivona kuna xi negative nanda negative 1 xiloko i susuwini yo susiwa straight ku va i fika la ka number 1 xiloko i beat rank of in terms of streams and sales. So na ku vheta ni mi hlamusela swilo leswi ku va munhu a fika laha xiloko ti-sales ta yena na the-streams during the same period compared to the other albums xiloko ti ve way too high mani kuma yini during that same period mani kuma yini. So hi swo sweswo, so Benel the president i winini ka iTunes which is part of online, and a ngo wina ka iTunes ntsena Benel the president i tlha a wina le ka YouTube ti-video ti kona kwala ka channel, but his highest position as you might have seen lexi na screenshot i khome number 7. Ta vekela link on top comment ku mi kota ku vona that video yi kona na yona a ku ze ku editiwa nchumu ka Master Tsonga analysis ni ta swilo straight. I khome number 7 ka YouTube, a ku sweswi i khome number 1 ka iTunes. So sure Benel the president has officially won man kuma Mr Post highest position was number 4, as you can see kwala no a ngo editiwa so a hi tlangeni nyana because the other videos send deletini ku other relevant ku Benel the president i winning. Mr Post i khome number 4, that was his highest position. Benel the president lo i le ka number 1 hi swo sweswo a ka hana swin'wana leswi nga ta swi vula. So swiloko online Benel the president i winning December i pfarile, and then tsakisi ku se Mr Post se a yi tinghenisini ma swo ka ku jaha nkarhi wun'wana swa hlofu. Mr Post a yi tinghenerisini na yona i kha ku ya i le ka number 1 ka iTunes, i le ka number 1, mi ni le ka number 4. Lona ta mi byela ku se hi le ka number 4 na mpundla hi ri ka number 17 sweswi le ka number 4 marhanga number 4 hi leswo madala mi le ka number mani n'wina ke hi le ka number 4 xana hi nge yi ka number 1 ke a hi yeneni hi leswo madala number 4 i ntukulu wa Jehovha na Satani. So sweswi loko i biwini kece because hi agreed ku se wa pfumela ku na yena wa khompyuta ka online loko under video leyi mi nga ma hi hleketa. So Mr Post i biwini kece online. Mara ni hola ku vutisa mani ntwe munghameli siku rin'wana yuka hi fanele hi cheka swa ti-iTunes a na ta vutisa ku yi le ka number mani. Loko ni pendla laha ni nghena a ni yi vona ni le ka top 100. So sweswi mi ta mi yimele mina ni mi byela the ground ya mina ni ta ni kha ni ka research of course ni komba ku i ma nga wona ku on the ground because mina ni believe ngo on the ground, but the majority va believe online. Ndzi ku endla video about this matter. Yeah, so yo sungula ku ri yaleyo ta ni vekele link on top comment, link hinkwato ta tirhi ka pinned comment mi ta mi kha mi swi vona la. So a ni fike ndla part 1 as this video ni fika ni vutisa vanhu ku va twina ku i ncini xi determina ku dominance ka music. Vanhu vo tala va kombisa ku it's online not the ground mani kuma. So this is actually part 2 la unconfirm vanhu vo tala va pfumele swona ku online yona yi determina ku dominance mani kuma. And then kha ni tsakisa ku Mr Post na yena se i tlha a kumeka se a nghena ka the same lane a kha a pfumelana na swona se ku yes ile ka number 4 was happy because album ya Benel the president I nga uploadiwanga. I'm not sure if u ka nga dleriwangi na ku a yi uploadiwangi na. So unfortunately I chanka album ya Benel the president yi break a record guys, yi break a record. That album was uploaded around 9 it is 17 so I take na 24 hours already the album is trending ka number 1 man kumanyana. So
Yeah, so mina nga vula congratulations to Biden the president. Oh, you pfarile development of you pfarile in overall the majority viewpoint of view Biden the president i pfarile ka December. Hi leswi na ku tlhela swi hetisaka kambe hi leswi ma swo ni yi zoom in na ku tlhela ni vekela swilo leswa mina la yi ni tsakisa yi komba na ti-advert le henhla le hopefully ni ta ni kha ni ti vona hi leti nga ti-advert ti koho le henhla le ni tlhela ni refresha hi leswi ma ti vona mos hi leswi na ku meka sure it's refreshing hi liya na advert yi humini le henhla it's live loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.